Ujokera kaire. Excuse. Umetoka wapi? That is serious. Nini? What is happening? That is serious. Anyway. Ni mafua inakuja ama? Tikome nigo wangu atidhiri. Wambona? Nigo wangu atidhiri. Wambona? Wangu atidhiri ndeto inuchion dera. Kini. Nakugwati yangu. Na nta kugwata. Wale nuntoboa. Ntawaza. Robi? Kuwa guchi. Tiowa. Enu yeta wampio. Lakini. Nensinde. Rieto ene. Dhine. Warieto la Jesu. Anyway, karibu kana mwaridhiria wa Meru TV kairi tuinambere kwigwa. Tukiendereaga na mubango tukithirikagiri in fact. Atokuthirikiri mubango wetu. Rukirirwa emunde. Na tuthite nambere kwa tukithirikagiri nansi emunde ntuwetu waragirie mantu makoneni na biashara. Mantu makoneni na ngugi chietu na mugeni wetu emunde atiraya. Akogwatikana mahali atia kinya na aru atutumba kuthatwena ine mugi mboria biura birorenge muria emundi gumu mboria na nde biura kweja kuria mugeni mbere magwita wata nagumete nako kwenu iko bwe bagana tika kumboria bira wije mboria bira otize bwe bagana kwetu kwetu turi umwe bairi patatu pana patano patantatu mugwanja patethira tutigire au kwenu iko gote murongorone nkabone of course ye murongorone umaga murongorone market nawe ganagirwe kyao ekaringa imbio kwenda kugirwe kyao mbigirwe kyao nko thithia tenande na me ko batikungo batubwa kunkone ranga kugi mukai munde yake ende kwa meke okibin kwenda kwigirwe ke chai abai chai ngakugirira arani ei kwachi ndegire nakwa nubwiga nagirwe wetu turi kyao nkoro kyao turi jitare mwake tu nticho kakaere ni nti ya kaere utakwenda kweja kwetu kaere kyao kimwake bas na ntira muntu kakunia ai kwachi we kyao kimwewe nticho come out clear kyao nerire kwegwirwa kyao imbiganagiirwa kyao baba mukembu no iganagirwa kyao magi anga tuka bwena nkoro ya kwiganirwa kyao yeto ni kugwata na ugeni na gutethania agu na ngotethia atakwenda ngotethia natakwenda ngotethia meanka igwa wijite ukwe wijite neima otethio we motethi maingi mbiache mayani chirungire mbiache mayani twari na tori pwa ai mwaka jo mwero tweterete milibonas mbiache che mayani chiumete manotie ndako ali ndeto inu ndeto tiare yabo ara kwa dire kanta kwirire ndembona siere ku kanta kwirire wambera yani ikaya kumogu bokai wa bonus yitiara wa inuna otiko chiwe mitamboni kaba budhirie woshi kaba iroke wale ndiache kawa ngaishi umaganga nokona nande etera nokona mweri jo etano au ana antime nyaki jo etano irio turija mini bonus eno murarete riko ya mweri jo 11 ni bonus yongwa mini bonus yewe kalia mweri jo etano au ni bonus lakini mini kanini bonus yongwa mabone full ngiri taiga nongo are tigana na tiga komboria ningana nuntu mbija ni wijirite menya kirio mini bonus mweri waigana wetano mweri wetano twina mweri weri wethatu wena tutigere mieri ithatu mieri ina ke ukauga ntakwirite riu warego ndikania kwirikania no gachite yanga mukiambire umpango na chi rweru ndakuoria bungo mbona ni umire ari nwegirwe Raila angana romba gite yani ukimbiorithio ni unkoringithana githiora ko ini kiriganiro
ukaya kondirikania cyumweru mugwanja nga ndakwirie mweru etano ondirikanie na riu ni thuke ru muraithiri ni tawe thuka hakuna na mtu kaba tikukamaga utikiria nona bakiga bena nkoro ya gutethania nkoro kiao ni thuka turiyo enje gatia kwi nuntu kwenda gukuria nande nuntu mugeni atege matujeje ya chukuru ri oriona ate junior secondary ugoribwa uniform chukuru go change feature registration oriona ate matujeje ureja igwata kwa dhaino kwa sasa sina maono but all the same ngwetigia buntu bwambere tugire nanse tuga ana baba junior kwego bagekira uniform different na alito barabangi nuntu bwega buntu bwambere itwatiganire utuga nuntu bwega all the same on the other hand no bagietera maybe wataborara director wa Highlands atwiriantu wengi no bagietera I think maybe kewi next year atobaba be class 8 bamba bageria baka mbere mantu majune nonto all the same it could make sense boy gora akwego kwina alitoba class 7 by secondary na ba class 8 by primary kwina kabuthia akegwa kari bantu so kulingana nigo turere ya uchenche uniform yezirega lakini letia bateri kwereyo kagitani aka daije daino yeah sure maybe next year uno yateterera kinya next year onto bobwa uremborete mantu mambi ma registration ari baruga ibagwetwa mbecha cia ko register ana ba junior secondary kire chukuru like especially tia mwingeni gwetia mbecha na Ezekiel Machogo nararagenera nontobo ontobona ni ntukona bukibwa nanse nontu tugetende orare ndomie primary school na bado we ndomie primary school orare ndomie ne poti ndomie are tokanda kana ndomie rekoku Manda igwa ndomie secondary mwimari tomara wega gwa okambirie kuwatu imutetemeko wa hardly anagono kuona maithi yani yeto ndomire wetirwe no ambiri yani wegi yeto ndomia ngokira boka manari amando metamoni ngaweza ndomino enturia kioria nturia kioria moment of silence itugwetia maromba matema ntuwemwe maromba tuwere korodhagira turingeme kirimani tukirombaga twarige kuringeme tukaromba tukadhongira irimani kuringeme kuvuga ndomie primary tukuga kwangerekana wewe uri primary wero kegano nto ndewe tandomia mantu mangi makoye irundu byenje seberi biga irundu bya besebuli irundu bitekirite irundu besebuli bikamere wata areni wewe ri oniki uri ndoria nanga gwero ndo mitambo mbone kano wo ugakaire mbona yero anyway turuga maybe orari primary orari and then we class 6 or grade 6 okore grade 6 ugeta grade 7 na ugeta grade 7 no chukuru weno ntikuona kwena maana no already orari muri to chukuru weno ndikuona kwena maana utwika ati okay wende ugeta registration kaire what for bado we mwana wa chukuru kwa maybe itachukuru no bie no bomba garuka bwae chukuru ta secondary cyo mwana arora maybe no toerewe maybe no kuna nkaro admission you know and so on but you know china admission kweli and noka wa china admission na mtu yo ara chukuru wenu enti kuga kaba kadwa tu arrangement bado kidata yana bare ira chini of which nyani baden kairi ki mutiari akugura uniform injeru akuthithia shopping ringi kwina fees na mantu mumbangi mondo no rikane kwina yura
Sana. in some parts. Tatiomba ko kufuru murungu we. Kwe guntu kwena gantu gakurumaruma at least tatiomba ko linga murungu nde. But in some places kwena yura serious. Sana jantu ko to weta isero to kurokera uroire. Roire mpempe iri inyane ndira inyitare gweka. Mboni ngano Chambiria kuoma. Imagine. Mboni ngano. Roire gutena ngano wanondere. Wadire ngereko. Twadire neje roire. Ena ya roire no. Tugicoka twacoka nerenge. Ntuge kuko green. He? Ugeta ntuge utiro kwino gukwa. Nawe to kwina ntuge. Daraka? Yes. Aria tutigane na ntuge daraka. Ni ombega ya mataniro. Mataniro. Aguno ba oyagirua ari. Ari? Ayo puibatigire. Arume. Ogare. Ntiruga ana ba ndaga ari no ba oyagirua. Ari yani ari no ba oyagirua. Tigana aru. Ari meno kaza na kimiro kwena ari. No ba oyagirua. Neo tukima riu. Arume. Tugitigana na ja ithomo. Kere ore naro tukwariria manto ja biashara. Kuna biashara itetie. Ejete. Biashara eriko. Ejete amonke mono. Erito Uji Power. Uji Power. Biashara eriko ino. Otona biashara Uji Power. Uji Power. Otakundo chorobure. Bwancho karanga. Ango chietha yote umena numenya. Uji Power. Biashara itetie mono. Ejete na rwero rorote museso. Na tukende ga wakimbitie. Ngwetie mbi. Uji Power. Amira mama. Ngwetie Uji Power. Niyo? Nga gaseruka mbombo gakunda. Nga gaseruka mbombo kona na. Nga karaga. Come haka mbere. Mwanka wa tomate to di research yako. After ko da research. Ni biashara ntegwetikia biashara tena etegwetia capital enene kwamberia kire ore ngenda kwamberia. Eretia ingredient mbere yama. Kwena cassava. Eni mukwaye. Kwena cassava. Kwena matoma. Kwena sweet potato. No wikire kirenge wenda. Na tiene nya kwamberia. Are. Kwena njugu. Bado tiene nya kwamberia. Kwena eria. Na bado tiene nya kwamberia. Etena inya. Into bibyombe kirege atoma nkwera etena inya. No gweto kajukia gatoma kwanza utikerinya gikingi. Katoma kamwe. Bila wekaira bi portion nyingi ni gintu ja cassava. Cassava icho chithera chingi. Ukagura matoma ja 50. Cassava chiegana. Leo kwajo kitia asala fund. Cassava chiegana. Sweet potato ukajo kinyacha 50. Nuntu kekairwa kamwe. Tonjugu tu 10. 10. Karaga 10 karinga thamo ciemwe. Yeah. Na Namburugekana. Na mpende iji chia kirenge. Alafu kabiro data. Uka blend. Na ndikire kiria kigwitia akiwithira wina kyo ni blender commercial jug. Commercial blender. Teje ingia matunda. Are. Ewi commercial blender. Na kiteka lino. Multi purpose. No grade matunda. Abano ndi ya matunda tingire ndi. Are. Ore thithĩ twĩra nĩ twinto tũtũ ĩnjĩngĩ ĩyo karina nĩ ganere ya biwa ndĩrĩ tiangu twĩra yo na ndĩ blender wina blender you are going to go inya 500 ũtithirie kĩrĩnto biu alafu ukaruga 500 denu waruga thamo ciemwe wĩre gwitĩra nĩ gwita bwega thamo ciemwe ya ikombe bigana thamo ciemwe no ruge nyere ikombe bitantatu no kona nja hiyo ikombe bitantatu ini kwendekana okay
eje eno yena tuko ni machine eno yena goro muno tena goro eno tena goro muno alafu nande andonere kiarirwe muno imbonete kiarirwe muno kinya kiri mitandao ndona jamwari unge mbonere akiuga are make 60,000 60 per month gukurukira uchurubu 60 k per month gukurukira uchurubu au narite nyomba agwa kurea nyomba yangi no menye izi toka uga ugetera mwisho mweri guitere profit ukendaga enda umandu te mabuti ita suti mbekere na mera ugakora mwana witia jacket alafu bore kwena na umege kombe kimo kiumaga no ukiendiegana kana 50 ikaringana kiuma 50 gikombe kaingira si gikombe kwena gikombe na kwena kabo karakanyonya kabo igako ma 50 na ndikaringana na wanyoto iritegana kwena mag ya 50 mag ni egana umbone nande lakini uchurubu kwa wabukundali kama nai ugato chorota bura bungi uchurubu arenda kunywa na arume akiniki kabare arume banywa choro bagurene uganti ona abo kinywa bo kia bo darabo kwena mwanya wo uchurubu kia na uchurubu wancho are me ambiga bo kia bonyunya go ne korobara ba paito anoreo na mbete ate achiere de bonyunya ga bo bore achiere ende kunywa baba na baba kanyo tabatu nyaga bwao nondo buna kintu kionde kidonde kieto gya kunywa iyo kunywa twitwinde tukanywa twitwinde karang bubwa wetu kwanza bwena nchugu bwena mpende ira cha kirenge nwangoka ya yetawata era yekagirwa tutebi ya biashara leo rona bandage era yagirwa nwangoka dia wekirite bandage na ukonge oaterete okogera biero tutebi yani biashara ni mantona jange bandage biero ekadie oaterete ununtu ogana wanywa ngikuwa business idea obo inangi ushuru bwina ncho karanga niki nimeikunywa severally nawe nyombe yenu itikarikaga hakuna kwanza wene mtu ana vesti yenu itikarika anyway tutaka no churuba by the way enda kwa business idea no lokerie ndabukunda na Antoana na wi hoteli hala Nyamuyeta wa bamita biaga hari gwatiga mantu jaku okwenda thukia biashara nkimeringa irandebe biashara mbega mwana na tiwe tigento kienene biashara yomba nkimeringa irandebe biashara yomba kuruta you know kuruta kamu na etiko need into bingi na no churubo mura muno by the bwera bulinya muno na especially kire arumo go unkwe wankiwa bulinya sana nonto twakundagia mwana nya mwana wetinya yani ndo no churubo ina inya muno niki ukuga arume akia batutu tigwetie inya ibo wetinya arakini enu yebyo manto jako discriminate aja inya ya arume ni inya mithemba yae arume menya ibo barutangugira mbinge kinya no nyora ngaruteire nyingi gethera gampa inya guchimba nyato no tuchimbaga ona bibo chimba lakini butiumba na bwege kuthithia mbingare matrakta marume uganza na mwari ungia kuthithia ngare ya isiolo kwena nya kuthithia into bingi muno mbina murume na kuthithia into bingi muno nya umuturire mtu murume muthithia umuturire mtu murume muthithia mantuzere ugire tugwetia maromba na iko muthithia wa mantu we mantu mange kathomba we na kuomba mi
Mantu. 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 Kumba mantu mabi. Akumba. Anyway, inanse wa mtu mume naomba. Nganawe naomba atawana mti. Ntauga imbiomba kwa igouga. Mantu. Wale igouga. Ndauga ojurubuka bunywa tugo. Wena muji ukegwa nkururo. Chai. Korebere. Ukegwa nkururo. Kaburi urebi. Onyunyare ukareba kwa tuko getoka. Bubu. Yani mbutethagiria ati ukai cibitari ukerwari ari urerwa atina inya ciorume ari awejira na ndinigwe ntago niona na baba anduga kinu tu etererwa gacwenda wasemete samba otienda wasemete samba ndicho gikombe ukimwe ocuru ukathi ubunywe wona wale abefite wakinyamu waku nani ukimbikira kagana nundu babanda gutethia ukiuga feminaska ni ka ale kuretere bumbo le oroka uga ni of course utiebuga kana niki no riuga wanywire no sawa no konda out anenya na chino konda out owo te onte wikirite ndauti owo te onte wikirite bioria ni simamoto ikugaza orethero masimamoto masimamoto kana ubutirwa utena ruo ukithiragirwo yani kampuni yonde yungana yana na mabuku kukubute mabuku mame kampuni nieno monde na tenda uruterwa okigeria menya indira yogire ngeriani buone ngeriani ina meo kienda kuongeria nwanga ukienda kugenda kajirako kawitanirwa chukuririe ili akubea gari to bonde bageto bana mabuku ma bena ukobutira niki unkinyangita kana umporete kendo wona nwa moyo niki go kumbita moyo kendo wona moyo mo kinya wa kunyomba kumbita moyo yani otia bwetu lakini at least aitoma kana mana baite ba kubutira angawe manto at least wona kamoyo no kinya nyomba ukienda kuongeria kiria mbeu ete na inya ati na inya cia kuorana tumurume anyway tuga biashara baide tuita biashara tigana na inya tuga aigo kwenda kuongeria tuga biashara na tugire baide tuga nase tibo ko utara utara biashara na todhiana biashara irekwirikana yina gantu kwina biashara imwe wonaga mtu akirutha i biashara yes lakini biashara eno itigochokia muno na kubiashara yes kwirawa no nkinyo tumire mbia spend mbia kenda wona mbia but kwina biashara ga spend nkuruki ya burago kubatara neno isaini moyo kuone ya kuoneria biashara no tiro da bwega so at least kinyawe kwambia biashara no kubatara kuwe na biashara era okutare dhabu na bitogie mbere mo kiambiria biashara mboka linge dhabu okamba kulinge dhabu okauga biashara eno ri biashara eno nkwenda kwambiria ya kwendagia into binambi yenda wo muntu wino Meoti laino we muntu tidi itaborota utoga laino ti orugure biashara tonya mutu okugweta tonya mutu bitu wetire tuko kugweta tinta tu twingi muno to biashara kugane awira ni ambi na tomisi tutu aweta tinyonda aweta tutu otiuga laino ko di orugure biashara tonya mutu tu aweta nuntu in fact no kuma tomisi TV ni onti tuye so kagita koko vogani kana kagita koko banga kurotha biashara ukana kwambia biashara yako nuko batara kwamba kuringe thabu riri tunyamutu tunanse awetari ndatugura ibao bakangurira anto ntuwe no batiekagira tunyamutu
tiri nukubatara kuwa wina gantu kara kari in market at that particular time gintu kira ugikuonekana gikuthigwa na ugatega location ugatega location ya guntu yeah nyayo ni mata by then on kwena one friend of mine no kwe bantu wenda kurugura ndukia kubantu kwena nchambere ngie nduko arangera nuntu bwa gutwika bantu arari antu bekurukira neguru okay kogu wanoka kwigintu teku muntu no agore yes lakini ukiwa kwina inya muno muntu kumeguru wina mande kumeguru wenda mande na wale mera kwina ngwi yengitenu mbere bantu lakini kuonoka kwigwa ugakwigwa ndukaire chobete tabwe gurugo bwo buri untu bwo mwana untu kira muntu ayekuruka na kuona bire yago kwi mantu mama amenda kwigwa makira ithagirwa kagita kara ukwenda kurugura biashara yako na mamu maingi na makai turekerie romba lakini ugago karomberwa ngata ndaruga ada tu tutendere antenda gukara na wowe ngata ndaruga nigo kwenda kundima ndoga wona wageria kogetanirwa unyangeterwa kana ntu bakwenu bakuyire ankoromba security ukaitore mukinyange ni rori kaire ukarita ntigo uri mukinyange imbida kinyangirwa nuntu kienda kinyangiro imbi nuntu wana kuona inya nuntu ana ukira ndakwenda kono rumwe kurura uragitire bora yare bukire nkunguro ana nenda kugeria inya ciantu anyway ndiona indarika igana ndiona ndarika ni 35 china mbere kwigwa igikurukaga muri thiri wa Meru TV ndikumenya nansi ka tiwe toki ngagirau tuingirau tukwena aro tushemana tuko ya rojo tuko rojo tukomba kuza tukiarire manto jege ogima bwaku na bwaka bwa mwire tukanje matano tumurikaga ogima bwa mwire ago tutena jangitiga gugutigira tukwena aro tushemana mwankantu kya rojo nimbeta kwa nansi ndogo tinda boiga nani bambitaga ni famina zo kimathi tuthi na mbere kwigwa tukimenyagira muno nansi tukimaruga tubere tumenyere muno na thai mwana bachokete chukuru wena mwana make sure mwana wawe choka chukuru na bana nabo kwena bara baruthire kigire KCPE tioka gitagetu giteta wogo yeta wate nkera nyene me ankwera manto kona tamathe yeta wate tio tutaruthagira tebyo kuona bikiro thaino nasi na nkwera anga kwera kaire igabia twaruthaga tendikiro kendiri kene moko kagita kurutha moko ndani nterwe ngatonyi ni ngatonyi Nenya mwita ngatonyi moko kagita twarutha moko moko cha form 3 na 4 indiri ndari form 3 ale tuko i form 3 mwagetwa ngatonyi titwa endi moko wa mtu arutha kiri mwanya moko wako by then ndareterwa ngatonyi kenini ya shukuru keni ya shukuru ya shukuru ya shigirwa na askari Ogana ndete gwa ure ndaumba bwambumba kuma nkaratho watwikite no magarwa kenini kundatho na mushinga to kogu ndarekerwa ngatonyi ya yeri ndaike eukinya kenini yina yura miki ngatonyi yina yura ya pere twiri ntwinu tuachire ikigerio ne riwo ikigerio ni na nyanyo nda pere twiri ntwigana chire ko yarenda ni ntare na inya ana niyo ntare na inya ndade kwa kenini ari baba ngatonyi yambuyira imoko nkuga wona yankinda wakigerio na wona ndamikinda enu pass mark awariwa wona ndare wende enu kanda wakuru ga ana ntare na psych
intano gete nontu nda pere twirio ntuchiri nontu bokerio we na mpara ndina yura bwanda thomagira kigerio ntari ya gintu moko ana ntano ga pasta ira kigerio ngatunye kuya ndamirie tukara kara nini ndame ikuya ndamigira agao ngatunye tukwaririe ndameturania ndi ndegwa yarutaga sauti ga sauti gakomakania etono kienini etono kienini gukaire ya binti muka yambie ikiwa ninkinda ndamigira ndameturania ndi ndamikinya ndero tikameura yake ndarikana ondere tontikamemurage amenga tunyuwe yaura ikiya kaenda miringa kiongo kimwe yo ndaminga ko ya dongo da skari umwe ya tiga yauraga skari baire nago yauraga skari baire ndani yeri nyene anga tonyuwe tokime nunto nigo menyeretie tio gukima tunyamuto atwarira gwicoco ntakwira ndatino kanta kwarugo no antu bakirithia mburi ng'ombe coco tu tunyamwarithagia tungatonyu tututu tondatu tunyamu tututu simba ndona tukinywa iria ria simba ukiria kiroka ukama simba tukanywa karia twathia kunywa in fact karia gashimba wa coco muntu nagu ende ini bigero twarutha kiyote kundi form ndikana kanini muno form 3 kunintro kiro you can imagine form 4 kiro kianda ntiro I can try to imagine yani geria tu ku imagine anku imagine no ntoka kuwa ndi form 3 kana kaumite form 2 imagine kana kanini buru kana ga peri nkima ntigo chire gakuruka na ne ugiri in fact na yatiga yaura kapakana baire ya kinyande nunku thitimuka nuntu bo mantu mara mo na uniombera nkageria na mantu mara yonere kienini eku na yatiga yathuke kienini eku mumitaga tantaga taguga yatiga ntaga etono kienini eku taguga endi yeribia twarutha okay turuga babe nana kaba bachoke chukuru na at least barabagiririe form 4 ba make sure ana bago nasi kinyoka kwa mwana atia manage ko wata grade be kinyoka wa watire enderea nendere na irwe kwena colleges kinyoka kwa watia ndaundi mwambe mitharabani ndaundi murute ndaundi kwina bari kubangi areno kubonde kwa mwana watire ndaundi akiri mumonde na barabara mie na shukuru na ndaundi irenda ndaundi ndaundi kinyechino ndaundi ba bongeri inora kwa mtu arawatire ndaundi na ndaundi sawa abonde awamba wauruka mwana nabi in fact chikuna chieta watashere nicho chieta watashere kaya chungu ya kweko tashere colleges no chiyo ya chukuru ino ichigotethia muno nuntu kathi tuge kinya wawatire kinya enderea iteno ukithi wawe kozi te gutuma wale mero kiambiria ichita watsan kiambiria courses at sans uma ukirutha certificate diploma ukiwa na wewe tienkathi kogu utikere mwana waku nketha ni rora mete ni ndi ni gutethie utikende ku mwana wana wewe na atararuthire na thukuru kwina gintu mwana uyu I'm sure na gintu ndeni yake na twinde tutha turi board differently no ithirwe maukune nti sawa lakini na ngende sawa obundi gutuma imbira ingi we ngoinje ushuki ko waka nyomba kuthithia ngari yes imagineers baba kanto nyamunge mbi marangi anyway beauty kinyenu mantu ibuyita wa cosmetics
beauty and cosmetics. Na mythology. Na mitochondria. Tigana na mythology. Imanto za mythology ni reko. Tigana na yeu. Wina nyiko singi. One friend of mine akimbira akambira atiri. Ati warenda kuikuruda criminology. Yeah. Wamakite? Kubithia nto, yani yo course ya kwenda. Criminology. Kubithagia miri ya nto. Aritigana kubithia miri ya nto. Criminology manto za DCI. Tinu. Za intelligence. Tigana na criminology ino. Yeta watire ti criminology era. Kwena eno yeta wata eno ya crimination. Wewe yeta wa. Ni crimination? Ere kwithia miri. Yes, exactly. Niona ndio weta criminology. Ende yeri etore ayo. Tachwa criminology ya uti itawata kwera. Criminology nino ya badisi. Cremation. Manto za cremation ukugera. Crimination. Ti cremation. Point of correction. Akuna. Dine akuti kabekaga anyway. Crimiology. Woka enda kumeta isawa lakini we inu. Eti ni akwegua kurutha. Yani ena akwegua. Imagine. Na imwale. Nare passionate about that. Kabisa ati nwankinyaro theno. Jakobethia miri. Yanto ba. Yanto ba. Ntogithia nunkagathe. Tinti yetigana theno. So eno ni akwenda na umiria. Yes, ni akwenda kurutha. Na I think ambirite last year kwenda na izia. Aka join college, kwena college in Nairobi. Kevo Mairwa? Yes. Nonto nwankinyao wa Nairobi na utikama kenda manto West after ino. Wana baba kara mochari imwe ibathomagira. Ntikanu yo. Yes, okay utikama ke muntu akinyana akabwari aturawa agekirwa bia kagiro ndeni. Mwiri na ukewe wena umiria kabisa. Yes. Ni ukathomera. Machine inu cia kubithia miri. Bo yekira casket. Bora after ndareka igana ashina na ekaumira. Mendere tigara. Togaga torio. Gutunduka. Of course, pati muno itundukire. Especially mtu murumu. Kiwe chite eja. Kwe otire yote beya. Sawa. Kwe yote beya. Lakini mwana itondokire. Tanka nini chitawata. Tukanacho. Tukondo tuerani. Kwa tuera tu. Mturere kama ndigachi wewe. Uga. Nonto imbije uga. Nkauga lakini kandamia nkairanto niunga chiweza nkairanto ini tibe ya gaino nkairanto mwangantu keroje sasa kaile mwaidere niuka wedere bambetaga ni famina zo kimathi wanarointo